Sebuah mobil lapis baja angkatan bersenjata Ukraina terpantau berusaha bersembunyi di daerah pemukiman salah satu kota yang diduduki Rusia di Donbas. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 14 Desember 2022. Pasukan Rusia yang mengetahui hal tersebut langsung meluncurkan serangannya hingga meluluhlantahkan kendaraan lapis baja tersebut. Akibatnya ledakan dahsyat seketika menghancurkan kendaraan militer pasukan Zelensky. Dalam keterangan unggahan tidak disebutkan jumlah korban yang tewas dalam insiden ini. Namun pasukan Rusia mengklaim Ukraina menderita kerugian besar. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. В Харьковской области поражена украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч». В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражена боевая машина системы залпового огня «Град». Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе 2 самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Родинская и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбиты 2 украинских вертолета МиГ-8 в районах населенных пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики. За сутки уничтожено 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Голиково, Площадка, Головатка, Попасная Донецкой Народной Республики, Терны Харьковской области и города Донецк. Нанесено поражение 83 артиллерийских подразделениям вооруженных сил Украины на первых позициях, а также живой силе и военной техники 156 районов.